Idemo! Dobro, idemo dalje. Bravo, odlično. Bacim u pravu i slobodno u košku. Tako je! Ajmo tole, idemo tu. Dobro, nije gotovo, idemo. Opa! Ajmo! Govorimo, više.
nema šta znači, rešio si pun gas, dok ulazi. Sve nam puno duge daješ i ulazite se. Znači, skapimo se, kako možeš da se za nijansu je Alex pobjedio, znači ti si 100 puta bolji. Samo igraj kako znaš da igraj. Daj sve od sebe, sad moraš dati. Od sve ovog zavisi sve. Alex, samo ispravljanje, je smej se i igra jedno. Ovo je nijansa bila. Ti kad pobediš, ti pobediš 10 razlike, ajmo. Idemo, sad. Ne gleda se tako, gleda se, ovi setovi se gledaju. Mečevi. Mečevi? Ajmo, kreći se. Kako je kalkulacija i kreći? Mečevi se gledaju, koliko se gledaju. Kupno je. Čao, evo. A onda i Mađari ako pobedi, ako izgube, mi imamo medalju, smo mi Mađari pobedili. Mađari ako izgube, ako pobedi, mi smo i pobedili. Onda mi svakako imamo medalju. Onda su Mađari bez ikakve šanse. Pobedili i izgubili, nemaju šanse, su izgubili od nas. Pa da, ako mi sve izgubimo, oni pobede ove. Ali smo preneli jednu pobedu. Pa imamo jednu pobedu, a i oni mogu da imaju jednu. Ali izgubili od nas. Pa to nema veze. Nema veze koga su izgubili, nego koliko imaš mečeva. Čao! Bravo! To, ajde, igraj nogama, radi. Dobro. Izdrži Alex. Ajmo, crvenog udaj. Više crvenog. Tako je, bravo. Bravo. Idemo, vožnja. Ajmo, Alex, kratko se, ajmo. Čao! Crvenog udaj, samo crvenog, trzaj. Bravo, to je! Dao kretanje. Ajmo. Ajmo. Crvenog, ajmo. Uzi poen. Dobro, kreći se, ajmo. Sad primi se. Ajde, to! Ajmo, kreći se.
Ajmo. Mora backenda nešto bravo i ovaj to radi. Sjajno, samo isto sad ovaj sve tako i to je to. Neće se gore. Malo jednostavno stanje sebe. Nemo na kore. Ali, neće backend. Ajde, guraj! Tako je! Ajmo na nulu, ajde! Ajmo na nulu! Čuo bre! Evo dugačke! Ajmo, primi je! Čuo bre! Kaj mu daj maka! Tako je! Kameli, ajde! Opa! Ne daj mi! On je dete sportista, nije to ti. Ne daj mu od samu jebem! Što ga rodio? U pravu si, vidi ga, daš, daj jedan ovaj oči pravi. Onda nije dao. Ajmo! Nema tu davanje, broje se, ako su isti setovi, broje se koje nije bi ga. Čore! Idemo dalje. Bravo, Alex, bravo. Čekaj se, sad ništa vidi. Ajmo, Luigi! Evo, išao ovo si gore. Ja sam to vidio izvršiti.
Ajmo od početka isto, ali. Kako ide stignu, da stižu u bosu. Ako dobiju Slovaku 3-0, opet ništa, 4-6, ne stignu nikako. Zato sam ti znao. Što ti pričaš? Dobra! Dobra, bravo, ajde! Dobre, dobre, ajmo! Ajmo, ide do gola. Neći se. Ajmo se. Ajmo, Alek. Ajmo se malo igrati, ajde. Dobro, ajmo. Cupkaj. Ajde, 10-0 si dobio, sad možeš stići ovo, ajde. Ajde, idemo. Menje servu, ajde. Čole! Bravo! Ajmo! Vrti to je ovane, vrti! Čole! Tako je, ajmo spet. Šest. Ko traži tamo? Šta, i on traži tamo? Da. Ajmo brže dođi. Ajmo, nema šta, vidite, pata nam voza i trenera, ne samo njega, znači, to je samo dobacuje, jedno ništa da će bilo se, bilo kao se namesti, pokušao iz neke stavika povraći da temo. Kad god mu gurneš ovdje je drugo visokoga i zakućan da je zabio gledno. Ako isto, kad god može gurnem ovdje u boku, ne da se bojite od tim, da se odbranjeni igrač. To što će on povući borkanom spin, znači to, kogod jače povuče, ti će to jače raditi. Ne boj se ne gurati Nama odgovara, vidi. Nama odgovara da... Pa to sam ti pravo prelio. Stare brojka je bila minuta 4-6. Ovi su nas 40 i su ljudi. A dobri su Mađari. Ti si bolji od Dimitrova. Ajmo, kreći se! Ajmo! Čole! Ajmo! Opa! Nogama! Još jedno! Ajmo, opet 9-1 u pojedima. Čole! Bravo, idemo još jednu, ajde. Dobro. Bravo, dete. Ajmo! Hoj, Felić!